Enyumle no num abopom ni tadionum yemobi bia adwuma na kwaba diba aboze 93.3 FM Akua Frakuma studio atim aboabo ene buto weyi kase botawa yade braw afri studio so anum sensem odo asisi won potam ya ene obi maso ne yade braw na ebono nsia pe yebe copies akwakofa anumre no nsia kan kase so ede abraw ensem ne yade ba no kenkan fo ye me kwaku anin kusi bodumene Afia ampofwa. Ensame yadiba niye mental health practitioner onukro yasanso ye drug addiction advocate ono ene kwanchefo penimpa oda Willing Way Foundation Ghana no ewo ejuso nipa meka na semi ye Madam Lydia Abena Manu ode kokobonsem akwadiama addiction na esanso kirensemu se omaimu ye wonkrofo bu onuma enubone fa no ayomu de papa ntibroni beka so ma addicted sa nkrofo no ye from junkies anazo owompe na sa owompe fo wei ena amanyofo ne form so edidi nyamrasem abra ye toaba na Madam Lydia Manu ede futusem akwadiama sa nkrofo se so mtumisho musu ye pa esanse etete hadwen anyese bredrupe ombedi bone na ochese owompefo no se ye omunum drubone sana omka bibia montio ka akrabo amabempo montehwe no nso monam wono entibone no odi a ohuni pa bia mobo eba no sana de ntokwa ene eba abato bre His Excellency Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo edi atudwaye ni obone nsem se sia edi man kwada hodwa won to asosuku awodro mu ananu ada wonum nyina da tenase eturo wasi nsohwe no wasi nsohwe na nse wo mtro edie enkwada na di nkunim papa nanu nti no aboa ema free SHS wode ba en wahun se wanye Ghana for na wonu ni hokra da se wode free SHS ebai His Excellency Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo edi sanse wenyina tudwa enedue eye November bosu na toso aduonomiansa ewa fempinu ene adro nu emo abra wone nananu matra kunya ya wonom ewo ebri kasaye na enumu ana woto aso biamu ohyemu se Ghana fo binum amanyofo binum na wonum bese wo ma no ekeka san free SHS na nkwadan bebebre nti no ehumesua so beto ape ewo man Ghana nchoso ne ntwasemu enso nchiranka nyankopon se safo anyina da eni ewo osofo hwenso ene ahunidie nsam so onnwamfo Cynthia Abena Dapa akasa se NBP amanyago no omaya de papa ewo mfinhia makomako enan omukwemu esanse bosho mudie nina no modiso na de na nika kura ne se ose ohye boso obehwe amahunidie atumi agina ne nasoma papa ewo man kronkron Ghana mu na onam sustainable development goals so SDG so enam so yenuma odo bebre ewo man kronkron Ghana mu Mami Cecilia Abena Dapa edinsem ni na tudwa abra aban no kopa adwumadie so kokura hontoma ewo Kumase Asantemantem ya ohwe se school saudro ene miamia udro ebe mo gyanan bia no matumi atenase asomdwemu na ochire se mansin audo bebre makoma wotwe ene benya faso ede free sa project aban eye ewa Santimantem ochema kwada so municipal benya so faso Kumase Metropolitan Assembly benya so faso asokwa mansini no asokore mampon mansini no ofurikro mansini no otafo mansini no ena fi swami mansini no krakra no ejuso municipal so ebenya so faso ede free sa project ekosuo de nsem woni na tudwa abroko pimo Asantemantem Greater Kumase Sanitation and Water Project in Kumase ebusianfo yankwe ni na Franka Brafo de ma NDC amanyoko mechire Ghana mampeni dada John Dramani Mahama wakwanto abo ewo Boga East constituency no emo nanum no kwagina simpie ni apaso a wakacha manfo ho se safempi no ni adro no mo kwa akoto sante akoto aba na akokromoti pa wakwa akodi yi mo nkrata so akoyi mampeni enim na ahebedwafo a monkan hu se John Dramani Mahama de wabetina benja no so no obuo man papa na keta ahye proyedrum kankan hu na enimu nanso ye ja eye akunya no edema Ghana mampeni Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo enei ejapa royalty de hu sema ye bubruja aye bebre wo man Ghana mu aye hu nani so enti Ghana fo ankan hu se ene pipi amanyoko no won mu ba no dani nipa wodi won mu animu Ghana mampeni Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo de ye ba no keta hye proye dwurum kankan hu dia watomu ntenten enti Ghana fo ma wonum eninda ho Franka Tunidma NPP amanyoko no no proye na sanse Ghana ye mampeni Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo chebi de hye wakasana smoka ni nani se
afi binu ne aduonu ba eba beto no enya tomamento enya obi na no ye kokwa kokro di agro ne apem se pan enya no bi ne eba bekọ no nemom abato ne eba beto no ejina records doni beka ne sa enwema waye ena Ghana edition ba begina so e de atoba entina na danko kufu ado se sa pre operation mo sa man for more no eye enwema waye enti ena o san so pre so mo man for more no fa bi meka ho na enye 8 more Kasama for them any this Yamanyo no rasa mi jemfi and wabo one more kasa edema manyo nyina kwakwase one mo shana say and send media him a waba fonten tankasi no so sai NDP Yamanyo konia nana kunedwa Jema Rollins danwo waba be ya press conference ya friends central fonchi amu enedwe na wase sansem wey fragadam NDP Yamanyo kono na abosa poise ne be Martina midu letter watchro no won betime yi Ghana fo adwene firi ho ene Japan royalty deal na apro basa ya Ghana photo sanfo kenoforiata edimbu omo no won pese Ghana fo nyina adwen efiri so enu nti ene o ma hye da ya sa ku no enti Ghana fo tichu ene DC wonum communicators ahodro no wonum ko platform bia so ahye no wanka people fo po agonumabo Omampani kata Jerry John Rollins JJ sesi amno kase oni Ghana nipa bia ni twaka sesi oni nananu ato won ma to nananu osiado ene twibom na abra papa to fom no abeya sem kase pa enam so amani padodo na ejam niye papa paisan se wabebo brapa adi ama Ghana de hye na eno nanam suma National Democratic Congress NDC amanyoko no kirese nyame bua ya woda November bosome ne de to so aduonu nsia ombeto santene amache kama edakọ akọ kirese ampa jeje wo no ahye no na mommone no me kirese mko jam ne papa na NDC amanyoko no kirese amanyoko bia betumi de no agim civil society organization for betumi de mo abagim nipako bia na so bibia do jeje anaso pese o kan na etumi jam no Musu betumi de odia ba piefo na motumi akojam JJ Rollins ni wona wogu no chese na New Patriotic Party NDP amanyoko no so omo ba omo yo wa tu biambra na ommejam JJ Rollins abra moto santen ewo ni fie wo nkramantem mu na nkrata ba bontini openyina ne nsahase jojofo penini edema National Democratic Congress NDC amanyoko no onumyafo Johnson esiedumkati JJ Rollins Ghana man penny dada ewu ya pe na Ghana fo bi no mashase ana na yire no obekọ so stand ana eno nam so man penny fo bebra wonum enim amamwo ho nsam ebeka sai se dabi nana kunadu Jema Rollins one twensen na sansam wanyina eho enam so man national chairman edema National Democratic Party twenti ya friend NDP amanyoko no Alhaji Mohammed Frempong wadi atujo ya wabama ne wochem samanfo bi no mo keka se nana kunadu Jema Rollins wache ne mampani no opese odie na sensan hodo radansem enya nokre enti Ghana foti amohe mumbo entungu na enum no asanso etoaso biamu a wochem se December 7th wonum gina mo naso papa won die wonum ewogidie wa rehemu se Ghana fo behwe na wonum ato aba no ede amanana kunadu Jema Rollins video bi ani na mwem twa no Fred tsaba mu ati firi suru betofom na ni nara wura bi ani nadamfo a omba kunama adwuma mo ye shovel so fibi odi jinjam no odi jinjam na masise nipa me kase anase nipa me kana semi odi twetwe sade ne ya papa mami wie kana so ndim na hyebedwani ni biema onu stone boy omo de bre na obeje na wadu anomon esan se obo okobi ankofa na so no de ogidie pa se ashama mpotem de ebetone na so onyira se mra hyebedwani a entwa to okra na National Security Minister waswafo no na hwe ban bonsam so ewo my Ghana emora kandapa atujo wa Ghana emra hyebedwafie se Ghana hanom afepole nan NPP amanyoko no ebetina benja so ya ban ban bonsam wa won ma afa na ho go so kra wonum brem ne betimi akura mu ye na enumu ena woto ode to aso biemu a wo kire mu se enanu adam nantia bi esode free Volta region framantem yo mu se ye from Western Togoland na sa Western Togoland foi wonum ho nsam kura na nya samwa wonum ebre papa penti aba na Bible nsam dia ono owura kanda pa wone ne mrantia wonum boga na fo ho ban wonum so ahwe se wonum ede nyoma papa begu akwan emo
Kasiabota oni ediasi producer general nanadwa ajiwa kodie technician on duty so DJ Zigby akinkan for ye me kwaku enin kusi bodu mene efia ampofwa Kasiabonesi yesi achamupi yamamumo niktie Abu Ziggy 93.3 FM. We are the best in the East. Anunti. I didn't share what Chim down man so across where Subu Abrenansi Kotokom Chia, Chim Agnase, Otanquanta, Irabi, Chatem, Jaha, Swadrovisa, Chiase, Chim Asane, Patabi, Asubua, Asioso, Anamase, Acrosso, Asantamai, Kwame Kura, Any and Krotua, Echa and Patamway Nation. Obibia wotianka ena enwumre bia yamwajo edi akwamusan ene yintra won sajo majo tatama wakwaba edi ba peace 104.3 FM ena enwumre nkonyasie yi eye kaseba yaboa no ene edidi muntuwe na enam Hello FM ewo kumase enkran ha de peace ene neat ene okay se pacificasie mu abeka Johnson enkran ene yedwosio stations babro ha dawroma Kasebo yen nam Ghana fa na bebia ma Ghana ni bia wa Ghana map mu etie bi social media ejo so ya jini na ta ye ni ase Facebook ye wo ho Instagram ko obehu yi YouTube ye wo ho and afei awodo ni na ye tumi di kita ho e wa ho reso wo ye hwe pizza wo benya enwumre nseme de ebramu